ॐ गणेशाय नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ नमो नारायणाय। हम श्रीमद् भगवद्गीतां दिवाध्यायो अर्थश्लेषत साङ्ख्ययोगं मनत अध्यायमु इमां ಭಗವಾನವಿನು ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣಾಕಂ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಆಂಗ ಅನಿತ್ಯಂ healthy तो ఇలా జడాం తర కర్మ కాయగి తర స్వధర్మం కాయగి తెల్ల తు కేరి అర్జున healthy तो కొన్ని పాపవునా పాపును పుర అవి మీ కెరరియా మీస్ బలహేతు మిని హౌడిలి కెరతే బolosi తెల పాపున అవరియా तो అవిను तो స్ల స్వధర్మం మనత కారణ ఉంటే కారణ హల్ తర కడమై మనత ఉంటే కారణ హల్ ఇలా జడమల్లే तो కిరణహోర్ ఏకాంపుర కేరి ತೆವಲ್ ತೊಗಾವೀನು ಪಾಪುನ್ನ ಅಬ್ಬುನ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಮನತ ಮೊನ್ನಂ ಥೂಲಿ ಆಂಗು ಸವೀನು ಜಾರಿಯ ಮನತೆ ಹೌಡನ್ ಥೂಲಿ ತು ಕೆರನ ಹೊರೆ ಕಾಂಪುರ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮೂಚಿಕೇರಿ ಮೀನ್ ಭಗವಾನ್ ಸಂಗ್ಯಾಸಿ ತೆಲ ಮಾದರಿ ಪಾವು ಪುಣ್ಣ ಅವನ ಮಿನ್ ಸಂಗತವಳು ಕೋಣ ತೆಲ್ಲ ಹೋಯಿ ಮಿಕ್ಕೂತಂಗ ಮೊರಡಸ್ ಮಿನತ ಮಾಮ ಪಾಪ ವಿಸ್ನ ತಿರಯಿ ಮಿನ್ ಪೊಸತ್ತೆವಳು ಮೀ ಕೆರರಿಯ ಮನತ ಹಟ್ವನಂ ತು ಕಿಲೇರಿಯಸ್ ಮಿನದಿ ತೆವಲ್ ತೆಲ ಕರ್ಮ ಬಂಧಮ ಅವಯಿ तो किररिय पुण्य कामो पाव कामते धानो तपुनुक्किन पाववयि ಎಲ್ಲವಿನ್ ತು ಕೆರ್ನ ಹೊರಿಯ ಕರ್ಮಂ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಮನತೊಂಟೇ ಕಾರಣ ಉಚ್ಚಿಸ್ಕೆನ್ನ ತೆಲ್ಲ ಮೊಗ ಸಮರ್ಪಣಂ ಕೆತ್ತಿನ್ ತು ಕೆಲಸ್ಮಿನದಿ తో తెల్ల పావుకున్న అవునా కర్మ బంధం విడుదల అబ్బాయి తెల్లగా నావుసి బుద్ధి యోగము బుద్ధి యోగం కర్మయోగం మాదిరి బుద్ధి యోగము ಬುದ್ಧಿ ಮೊನ್ನಂ ಥೂಳಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಗರಿಯದಾನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮನತೊಂಟೆ ಕಾರಣ ಹಲ್ತಿ ಅಸ್ಕಿ ಕಾಮ್ ಕೇರಿ ತೆವಲ್ ತೊಗಾವಿನು ಪಾಪ್ ಪುನ್ನು ಕರ್ಮ ಬಂಧಂ ಹಿ ವಿಡುದಲ ಅಬ್ಬಯಿ ತೆವಲ್ ತೊಗಾವಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಅಬ್ಬಯಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಗನ್ ಕೆರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಮಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಅಭ್ಯಸ್ಯ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೊಸ್ ಹರ್ಮಂ ಕೆರಿ ರುವ್ವ ಮುಯರ್ಚೆ ಕೆರೆತ್ ಕಾಯ್ಮಿಲ್ ಸರ್ಕಸು तो तेमाम भी तग अबुना हरी पालन अब्बई दूसरा कामन पूरा कि ये मोटान संगे पूरा से वेद वेदांत मुंसते शास्त्र मुंसते उपरा किरण हरिया कामन से पहले कामन अभी तप्पुगन कितिया मनदी हीन फलन अब्बई किरण हरि किले अभी हद्दुम सड्यास मनत काय में तेला अभी तप्पु होय तेला बुद्धि योगम मनते अवीनु रुवदि अभ्यासम केरी रुवदि मुयर्ची केरी तेला तू ಕೆರತ್ ಮುಸಗೊದ್ದಿ ಕೇರಿ ಹಿದ್ದಿಯ ಕೆರೆತ್ ಕಾಯ್ಮೆಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಕೆರೆತ್ ಕಾಯ್ಮೆ ತೆಲಗ ಫಲನ ಬಯ್ಯಿ ತೆಲ ಅವಿನ್ ತಪ್ಪುಗನ್ ಪೊಡಿಯವುನ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಅಭ್ಯಾಸಂ ಕೇರಿ ಮಹದೋ ಭಯಾತುಂಬಿ ಕ ಮುಕ್ತಿ ಅಬ್ಬಯಿ ಮಹದೋ ಭಯಾತ್ಮನ ಮೊಟ್ಟ ಭಯಮು ತಲ ಮೊಟ್ಟ ಧಾಗ್ ಮನತೆ ಅವಿನು ಕರ್ಮ ಬಂತ ಮಹಾಲ್ತಿ ಫಿವ್ರಿ ಫಿವ್ರಿ ಉಜಿ ಮೊರರಿಯ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಮಿನಿ ಮೆನಸನು ಫಿವ್ರಿ ಫಿವ್ರಿ ಉಜಿ ಮೊರರಿಯ ತಮಾಮ್ರಿ ತಗ ಅವಿ ವಿಡುದಲಯ ಅಬ್ಬಯಿ ಮಿನಿನು ಸಂಗಿಲೆ ಅವತ್ತುಗಳು कर्मण्येवातिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भु मा ते संकोत्स्वकर्मणि मनततल चुक्कुप्रबलम है श्लोकम संज्ञासी कर्मण्येव अधिकारस्ते कर्म ಕೆರತ್ತಗೊಂಟೆ ಸವಿನು ತಗ ಅಧಿಕಾರ ಸತೆ ತೋರ ಕಡಮೈ ಕೆರತ್ತಗುಚ್ಚಿಸೊಂಟೆ ತಗ ಬೋಲಿಂ ಸತೆ ಅಧಿಕಾರ ಸತೆ ನಾ ಫಲೇಷು ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ತೆಲಗ ಕಾಯಿ ಫಲನ್ ಅಬ್ಬೈ ಮತೇವಿನ್ ತೋರಹಲ್ ನಿರ್ಣಯಂ ಕೆರಾಣ तेला निर्णयम करत गुद्दी तो सक्तीनी तेला काही फलन अबुना म्हणत झू कारण अನ್ಸತ್ತೆ तिको कारण चेरी आवत्ते वलोसी तेला फलन अब्बई ते हालती तो अवीनु फलन तू केररिया मिंतीनु तहुटु नग मा फलेषु कदाचन तग फलन वयिनु अधिकारनि ते हालती संगरिया मा फल हेतु बहु तो इन तोरजोल्रिस तेला इको फलन आवरिया ಇಲ್ಲ ಕಾಮ್ ಮೀ ಕೆರೆಯ ಯಮಾಮ್ರಿ ಮ ಇಲ್ಲ ಫಲನ ಬೇಯ मिनिंत हौडुला तेवलोसी तला संतोष दुःखम मनते मची मची आवरिया तला संतोष दुःखम मची मची आवत्या पुण्य पापम मची मची आवत्या मिनिंत तला कर्म बंधम तेवलोस आवरिया तोर कड़मई तू काय करनगी तेला केरतगोंटे तो शक्ति सेता तेला कड़मई तू केरी पालन काय अबुन होरिगी तेला कई कई कारण से तू केरे हालती उंटा पगुदी तेला ते जदा अभी दूसरे तनु पूरा मिनिस्ता
दुसरा पकड़ी धरण तन पालन देना हो रही तन काय देना की तन देना तो इकुय सेतर भगवान अनुग्रहम मिली पाजे भगवान गवीन अवंग काय करेक्ट देना मिनी कलाई तेल अवीन देतना तेल हौटीलेनु तन धैर्य स्मो काय चक्कड़ मनतेविन भगवान कलाई मी आस्त पड़ेयो स्मो देना मिनी तेवेनी आस्त पनाते मिली देवाई आस्त पड़े देना तरवाई तेहल्ती तेल इकुय इन माक पल हेतु पलन हवी हेतु मीस मी ओंटेस पलन हेतु मीन how to know go ikuya sange halti kirna hori kaman kirna tagabli rinda akarmani mavinu tma mavi sangam thulnaga ma sanka akarmani mininu tala karman yevati karaste slogam sangyasi so sangitinu talamai karmam kirna hori uchis keratte kadamai kirna hori uchi keratte tala swadharmam manatte haldi keratte telagana avusi buddhi yogamu yogasta kuru karmani ಯೋಗಮಂ ರೀಲಿ ಅಸ್ಕಿ ಕರ್ಮ ಕೇರಿ ಅಸ್ಕಿ ಕಾಮನ್ ಕೇರಿ ಮಿನಿ ಸಂಗೀತೇನು ಯೋಗಂ ಮನೆ ಕಾಯ ಮಿನಿ ಒಂದ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಂಗ್ಯಾಸಿ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಸುಲ್ಲ ಪುನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖಂ ಲಾಭ ಅಲಾಭಂ आम्ही हवडीले अब्बते अब्नात जाते इकू याविन समत्वम गन थोली समम गन थोली अस्की एक काम करतेस योगमु योग समत्वम उच्यते समत्वम मिनी अमननो तेलवंटे निनात योग कर्मसु कौशलम ಕೆರರಿಯ ಕಾಮನಂ ಪುರ ಅವೀನು ಏಕಸುಮಾರ್ ವೇನ್ ಕೆರಾನ ಇಕ್ಕೆ ಚೊಕಟ್ ಕೆರಾಗಿ ತಿಕ್ಕ ಚೊಕಟ್ ಕೆರತ್ತೆ ಚೊಕಟ್ ಪೂರ ಮುನ್ನು ಪೂರ ಥುವಿನ್ ತಲ ಕಾಮ್ ಕೆರತ್ತೆ ತೆಲ್ಲೆ ಸವಿ ಯೋಗಮು ಏನೋದಾನ ಮಿನ್ ಕೆರತನ ಕಡಮೈನ ಮಿಂತಿನ್ ಕೆರತನ ಎಲ್ಲ ಮೊರ ಕಡಮೈ ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಕೈಕ್ನರಿಯಂಗ ನಮಿ ಕೆರರಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಿ ಕೆರಿಸ್ ತಿನ್ನ ಎಮಾ ಮೊರ್ಹಾಲ್ ಕಾಯ್ ಕೆರ ತಿಕ್ಕೆ ಚೊಕಟ್ ಕೆರಾಗಿ ತಿಕ್ಕೆ ಚೊಕಟ್ ಮಕ್ಕೆರು ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇನನು तेल मादिरी केरत्त मुसेगुद्दि इक्के चोकट केरागी तिक्क चोकट केरत्तेस योगमु मिनीनु तेल पूरा संगिले व्यासी तेल बुद्धि योगम मनते अविन काय मनते समत्वम समम गन रहते बुद्धि समनिलय गन रहते ध्रुवम गन रहते असंचलं गन रहते अचंचलम मनदी इंगुट इंगुट हलनातगु कोब्बिमु किरण होरे कामनविन भगवत कैंकर्य मनते उंटे कारण आल्ती केरत्ते ಮಿನೀನು ತೆಲಪುರ ಸಂಗಿಲೆ ಅವತೆವಳು ತೆಲ್ಲ ಮಾದಿರಿ ಕೋಂದಿ ಒಂಡನ ಸೇಯ ನಿಜಮೂಸಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯವಿ ಸ್ಥಿತಂಗನ್ ಸತನ ಒಂಡನ ಸೇಯ ಬುದ್ಧಿಯವಿನ್ ಸ್ಥಿರಂಗನ್ ಸತನ ಒಂಡನ ಸೇಯ ರಿಯಸ್ ಮನ ತನ ಕೋಣರ್ ಹೈ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ತನ ಕೋಣರ್ ಹೈ ತನ ಕೋಣ ಬಿಸೈ ಕೋಣ ಹುಡೈ ಕೋಣ ಒತ್ತೆಗರೈ ಕೋಣ ಚಾಲೈ ತನ ನಡத்தை ಪುರ ಕೋಣರ್ ಹೈ ಮಿನೀನು ಅರ್ಜುನನ್ ಪುಸೇಸಿ तेलगा सिद्ध प्रज्ञान मना कोणार हाय मिंतीनु भगवान संगिलेय व्यास तो संगिलेय वतेवलु कोण बुद्धि निलय होय मनतेवलु पंचेंद्रियम उम्री हर्मम किरास पंचु पुलनगल तन अविन अडक्कम गन रहतेवेलु तेल पुलन अडक्कम होतेवल मुन्न अडंगई मुन्न अडंगतेवेलु बुद्धि निलय होय सिद्ध प्रज्ञान होय ते प्रज्ञेय विस्थिरम होय मिनिनु वस जुगय संगिलेय व्यास जिक्कु स्लोगुनु मवीनु ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನ್ ಕೋಣರ್ ಹಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೋಣ ಸ್ಥಿರಂ ಕೆರತ್ತೆ ಮಿನಿನ ಸಂಗ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಸಿ ಕೋಣ ಕೂರ್ಮಂ ಕೋಣ ಆಮಯವೀನು ಪಜವತ್ತ ಎಂಡ ಭರಾಟ್ ಸೊಲ್ಲೀನು ಅಂಗಂಪುರ ಭರಾಟ್ ಸೊಲ್ಲೀನು दुसरे ಎಂಡ ಉಚಿತ ಹೋಲರಸ್ಕಿ ತಿಸೋಸಿ पंचेंद्रियमन कोण कोंगहाल भराट सोन्न होतेवल सोल्ली पजवतल फिवरी थोड़ा तो मुसरस्की तेगा पुलन अडक्कम सेत्ते तेगा विन पंचेंद्रियम अडक्कम सेत्ते होयती मिली तन इसो उचित होलेत काय मिली तेगा विन मोन्नो अवी तला आस्तर हाई रासम राई रुचि राई त्यालदी तन सोडत्तेवलो हाथ सुट्टी धमी जेडई को इंद्रियमनो पंचेंद्रियमन उचिली जेडैतಲ್ಲ त्यालती परम दृष्ट्वा ಕೊಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನಂ ಹೊರಸ್ಕಿ ತೆಗಲಂಗ ಅವಿನ ತಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆರತ್ತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕೆರತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕು ಕೆಷ್ಟಮು ತೆಹಾಲ್ತಿ ತಲ ರಸಂ ತಲ ರುಸಿ ಮಿಲಿ ಜಾನ ಮಿನಿ ಮನಾಸ್ಮಿನದಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂ ಅವಿನು ಮೊರಪಕಟ್ ಫಿರಿಸೋಡಿ ಮತ್ ಪರಹ ಮೊರಪಕಟ್ ಫಿರಿಸೋಡಿ ತೆವಳ ಅವಿನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂ ಅಸ್ಕಿ ಅಡಕಂ ಹೋಯಿ ಕೋಣ ಹೆಕಾಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂ ವಿಷಯಾನುಭವಂ ಕೆರ್ನಮಿನಿ ಜಾಯಿ चौकट गीदनो इगुना चौकट इसे इगुना मिनी नो हौटई
तेवलु तेल देवगीदुनु देवखिने इगत्ता मिनिन फ्यूरी सोडते तेल माय ओक्कोक्क इंद्रियमुन कोणे कोणे आस्तपुली जायगी तेल पूरा विन भगवत विषयम गन फ्यूरी सोडास मिनदी मत्परह मोरपकट फ्यूरी सोडास मिनदी तेवल तगो तेल पंचेंद्रियम कट्टुपाड़ा हुई तेल रुचि दूसरे विषयन मुन से रुचि मिली जाई तीसरा जाते वाले भी तोरा मुन्न मिली ते पास करो जाई कौन वाट पंचेंद्रिय मुंजारस की तीवाड़ु सवीनु मुन्नु मिली जाई मुन्नु तिल मादिरी कट्टुपाडु होते वेलो बुद्धि मिली स्थिरम होई मीनु भगवान सिंगले व्यासी तिस बुद्धि स्थिरम होते वेल प्रसाद बुद्धि मनते उंटे अब्बयी द प्रसाद बुद्धि मनदी कोण धौराणम आम्ही प्रसाद खल्लते वेलो त्याला हुन्न सैगी सु सुल्ल पड़ी सुक्की रसके त्याला मादिरी पूरा साता त्याला गुಳ್ಳೆगी तिक्केगी मीडियगी अंबटियगी काय रुचि रिहत काय मिले सर्कसो त्याला भगवत प्रसादम भगवान दिया प्रसादम मिनी कोण खल्ली आम्ही खारास्की ते सोणुसी அவங்க அபரிய பூரா எல்லா சொக்கடியா எல்லா ஹீனியா மினி அப்புனா ஹவுடனாத்த ಭಗವಾನ್ ದಿಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಮಿಂತೀನು ತಲ ಸಮತ್ವಂ ಗೊನು ಅವರಿಯ ಪೂರ ಖಲ್ಲೀನು ಚೊಕ್ಕಟ್ಹಾಣು ತಲ ಪ್ರಸಾದ ಬುದ್ಧಿ ತವಳವಯಿ ಮಿನೀನು ವರ್ಷ ಸಂಗ್ಲೆ ವ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ವೀನು ரெண்டா திவாத்தியாயமாவின் சுருக்கம்ங்கன் சங்கேசோனு கேவால்வார் 68 69வது ஸ்லோகம் ஆமி அர்த்த சியாசி இந்த 69வது ஸ்லோகம் இவ சுருக்கங்கன் சிதீனு 70 71 72 தலைமையில் சங்கீத சிதேங்க 72 ஸ்லோகம் ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯமும் ಸತ್ಯ இந்த 72 ஸ்லோகம் ಅರ್ಥ ಸಿಯಾಸ್ಮನದಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಮ ಅರ್ಥ ಸೀಮುಸೆಸನ ಹೋಯಿ 69వ ಶ್ಲೋಕಮು ಅವೀನು ತಲಮ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನ್ಗನ್ ಸೇತನ ಕೋಣರ್ ಹೈ ಸಂಯಮಿ ಮನಸ್ಮನ ತಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂ ಅಡಕ್ಯತನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರಂಗನ್ ಸೇತನ ಮುನ್ನ ಅಡಂಗ್ಯತನ ತನ ಕೋಣರ್ ಹೈ ದುಸರತಂಗ ಕೋಣ ದುಸರತನು ಪೂರ ಕೋಣರ್ ಹೈ मन तुम्हारे संगरासी या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यदो मुनि संयमी मिनी मनस्म कोणविन अडक्कंगन सेतना मुने मिनी मनस्म मुन्नु अडक्कंगन सेतना तनु मुनिवर्गळ तनु अवि कोणर्हन दूसरा अनुभव कोणर्हन सर्वभूतानां अस्कि जीवराशिन अस्कि मिनक्यान उंटेना दूसरे जीवराशिनु पूरा चिरी संगरिया अस्कि जीवराशिनुगो कौन है रात कंसेगी या निशा निशा मना राधी कौन है रात कंसेगी तस्याम तिल्ले घंटागो संयमी पुलनडक्कम सेतनु चिद प्रज्ञन गन सेतनु तनु जागरति जैले से यस्याम जागरति भूतानि अस्कि भूतम अस्कि सर्व जीवराशिनो कौन घंटा जैले सेगी सा निशा पश्यतो मुनि तेल्ले अवीनु मुनिवरुण अवीनु रात कंसारासी राधिगन तेंगसे काय मनता और यमनेदी दूसरा अस्कि विषय में पंचेंद्रिय में उच्च जुगु विषय में बोलोगम से तिकु विषय में सवीनु सर्वभूतान अस्कि भूतम अस्कि जीवराशि नवीनु तेमामु सवीनु मुन्नुपूरा पंचेंद्रिय मुन्पुरा तेमामु जिले सकता है तेंगावीनु आत्म साक्षात्कारम आत्मा मिनत्ता उंटे परमात्मा मिनत्ता उंटे तेला तेंगा मुन्नु मूस पड़ारनी तेंगा तेला अवीनु रातसन तेलाम तेंगा दोला जवाई से तेनु कोमाम जैले से की तेलमाम अवीनु मुनिवरुनु पर जय इंजिरासी तेंगा तेल्ले दोला दे कारणी इला पंचेंद्रियमु है विषयमुन मुनिवरनु दोलाग दे कारणी तेंगा इंद्रियमुन पूरा भगवत कैंकर्यम भगवत विषयमनि तमामु से मुनिवरनु भगवत विषयम तेंगा जागृति गंतनु से तमामु दूसरा जीवराशिन प्रतलविन निसागन से तन हंदारगन से तन अविन तल तेंगा दोलागु दे कारणी मिनीनु दीविदम गन सत्यमिन ज्ञानम मिनीनु एला श्लोकमुम संज्ञासी लेकुत्ता श्लोकमु एला श्लोकमुले गेवल अर्थस्यासमि तला मादिरी दूसरे विषयमुन पूरा दिक्कनात्ता पदमेन क्यान्से तनु पूरा अवीनु स्थित प्रज्ञनो तनु अवीनु जीवन मुक्तरनु मिनि मिलमिनुवाई
तन ऑलरेडी आत्म साक्षात्कारम अभिड्य तन परमात्मा कैंकार्यम किल्लेसत अस्के वीनु भगवत कैंकर्यम गुण अस्की कामन किल्लेसत तनु तेल्ल मादरी निनात विषयमुन कायसे मनते कलारस दोलादे कनातग्नि कोयदि तिकुयावि तेंगावि चरत कायमेली तेनावि निलै कोलंजनात हलुनातक्से तेल्ल मादरी सेत्तंगमली एल्लर्संगरास आपूर्यमानम अचल प्रदिष्टम समुद्रमाभ प्रविशन्ति यद्वत् तत्वत् या कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी यत्वत् कोणगो आभ प्रविशन्ति इक्य पानी अवि रुचयत कायमिली इक्क निद्दिम्री इक्य पानी अवि पड़त कायमिली समुद्रम समुद्रमु आपूर्यमानम कोब्बिमु भोरेगोनु सेगी अचल प्रदिष्टम हलुनात निलैगन सेगी इक्य पानी हवेत कायमिली सुंदर पानी व्यान होरणी कोब्बिमु निलैगनु से तल भोरेलु चारणी आपूर्यमानम अचल प्रदिष्टम समुद्रमाभ प्रविशन्ति यद्वत् तत्वत् तेगसोनुसि सर्वे कामाः अस्किविदं स्कंसत आस्थानस्कि यं प्रविशन्ति कोंग भितत्तुरी तेनु हलुनाथ सेगी ఇలా తెను హలునాథ సత్య ఇలా సముద్రం అవిను ఉదాహరణంగా దిక్కడేసోను ఏడు మిలి దిక్కలామి హల్లున కోన సముద్రం అవిను ఆపూర్యమానంగా అచల ప్రతిష్టంగా సేగి तिसोसी सर्वान् कामान् यं प्रविशन्ति कोंग भित्त तुरत मिली तन आपूर्यमानं गनकिन अचल प्रदिष्टं गन सेगी सह तिंग शांति माप्नोदी शांति अब्बई அமைதி अब्बई तिंग पुलनगल पूरा अडक्कंगन राई कोंदळि पुराण तिंग मुन्न अडक्कंगन राई बुद्धि निलैगन राई आत्म साक्षात्कारम अब्बई न काम कामी तिसन हिनातगु भीतर अविन तुररी अस्की आस्थान पस्कड़ो जीनो तेला निवर्ति केल्ला तेला आस्था अविनु तिरचुल्ला विनि कौन होटरास की तेंगा तेला आपूर्यमानम अचल प्रदिष्टम अब्बुन मिनीनु इला श्लोकम संज्ञासी भोरे हलुना अचल प्रदिष्टम होय सुंदूरुम नेदिंजी मिली वंटे सो वंसोगन कौन मुनिनुम आस्थानस की जी प्रवेश केरस्की तन शांति పొందే విషయాస్తాన్ సరహత్తగా శాంతి అబరియని మినీను అయ్యానెలగా అనువాదకి రాసి లది శ్లోకం గేవాల్వార విశ్యాస్ இந்த 71வது ஸ்லோகம் சேங்க விஹாய காமான் யஸ் சர்வான் புமான் சரதி நிஸ்பృகः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति लविन अत्तौ धर्मं किर्य बुद्धि योगम करतगो स्वल्पम अभ्यासम करतर्मं किर्य होयति अस्की इंद्रियमन पूरा अवीनु भगवान पोकट फिब्री सोडीनु मत्परामिनि भगवान संगेसोनु तेग पोकड़ फिब्री सोडीनु मुयर्चिकी लेसे तनु कोणर्हान मन ते संगरासेलडु विहाय कामान यस सर्वान् पुमान् चरति निस्पृगः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति यह मन कौन पुमान में ना उन्हें मीनी को पुमा मिनी मनास में ना मीनिंग मिनी होतो यह पुमान उन्हें मीनी को कौन उन्हें मीनी को सर्वान् कामान अस्क्य आस्थान मनते वालो मुन्नुम्री और आस्थानो पंचेंद्रियमुन कोटकोड उच्चिली जारस्की तिक्कु आस्थान तिक्कु य संगरी एल्लडो सर्वान् कामान् यपुमान् विहाय मन तनवि सोड्डीनो निस्पृगः सरति शरति मनदि इल जीवनमुमु जीवलेदु सत्ता पंचेंद्रियमुन अंगुनवि विषयानुभवम किल्लेदु सत्ता तत्तेजिन विषयमुन जी बिसरियोसी होयति तमाम अबिणी बनात सत्ते कारण अवीनु तन पंचेंद्रियमुन अस्की भगवान पकड़ फिब्री सुड्डीरियो निष्पृगः मनदि
त्याला आस्थानम्री त्याला विषयानुभवमुम्री सुट्टिनी पोडी विहायमन सोडते यगमुयर्चि मेन सोडरिया निस्पृगहमन स्पृहमन अग्नि पड़ता निस्पृगहमन अग्नि पड़नात यह पुमान कौन उन्टे विनीगो सर्वान कामान विहाय अस्की आस्थान सोड्डीनो निस्पृगः सरति विषयानुभवम अग्नि पड़नात जीवनम चलते के लिए सेगी तेल उन्टे नीनातगो निर्ममो मोरे मोरे ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮೊರೆ ವಸ್ತು ಮೊರೆ ಸೊತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮೊರೆ ಮಿನಿನ್ ಮಿನ್ ಹೌಟು ನಾತ ನಿರ್ಮಮ ಮಮಕಾರಂ ನಿನಾತ ನಿರಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರಂ ನಿನಾತ कौन सेगी स तेन शांतिम अधिगच्छति तेन शांति अबल्लै ಮಿನಿನು ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಿರಾಸಿ सर्वान कामान विहाय तलपुरಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಭಗವಾನ್ ಸಿಂಗ್ಲೆ ಹೊದಾಸಿ ಅಸ್ಕಿ ಸೋಡಿ ಸೊಡ್ಡಿನು ಮೊರಪಕಟ್ ಫಿವ್ರಿ ಸೋಡಿ ಮಿನಿನು ನಿಸ್ಪೃಹ ಸರತಿ ತೆಲ್ಲಮಿಲಿ ಸಂಗೀತ್ಯ ಮೊರಪಕಟ್ ಫಿವ್ರಿ ಸೋಡ ಮುನ್ನು ಸಿಂಗಾಡಿ ರೇಸ್ಮನತ್ ಮೊರಪಕಟ್ ಫಿವ್ರಿ ಸೋಡ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಮನ್ ಸಿಂಗಾಡಿ ರೇಸ್ಮನದಿ ತೊರಹಳವಿನು ಇಲ್ಲ ಉಲಗಮು ಜೀವಲೇತ್ ರವಾಯಿ ಹೊಯತವಿನು ತಾಮರ ಇಲೈ ನೀರ್ ಮಿನಿ ಮೆನಸೋನು ನಳಿನಿ ತಳ್ಳಕತ ಸಲಮತಿ ಥರಳಂ ಮಿನಿನು ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾలను ಗವೆಸೋನು ಇಲ್ಲ ತಾಮರ ಇಲೈ ನೀರ್ ಸೋನ್ ಇಲ್ಲಡೂ ರಿಹತ್ತಾಯ ಮೇಲೆ ಯಮಾಮ ಅಬ್ಬಿಣಿ ಪಣ್ಣಾತ ನಿಸ್ಪೃಗಃ ಚರತಿ ತೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಹರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಹಾತ್ತ ಮುಸೆಸ್ ಮೆನದಿ ತೆಗ ತೆಲ್ಲ ಮಮಕಾರಂ ಇಲ್ಲ ಇವಸ್ಥತೆ ಅಸ್ಕಿ ಅವಿನ್ ಮೊರೆ ಮೊರ ಘೇರ್ ಮೊರ ದಾರ್ ಮೊರ ಸೊತ್ತು बैंक में चिचित है कासन पूरा मोरा मिनी पूरा हवडत तेला ममकारम अवीनु जेडई तेला उंटा निनातगो ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಮೀ ಆತ್ಮ ಮಿನಿ ಮನದೇಗೈ ತೆಲ ಆತ್ಮ ಅವಿನು ಸುತಂತ್ರಂ ಹೊಯತನ ಮೀಸ್ ಆತ್ಮ ಮೀ ಸುತಂತ್ರಂ ಹೊಯತನ ಮಿನಿ ಹೌಟರಿಯ ಮಿಲಿ ಮಮಕಾರಂ ಮನ ಕಾಮ ಎಲ್ಲ ಮೊರ ಆತ್ಮ ಮಿನಿ ಹೌಟರಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಗವೀನು ಚೊಕ್ಕಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಂಗಿ ಮಿನಿನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಜಲ್ ಪುಸತ್ತೆವಳು ನಾನ್ ಉಳ್ಳೇನ್ ಮಿನಿ ಸಂಗನಾಥ ಅಡಿಯೇನ್ ಉಳ್ಳೇನ್ ಮಿನಿ ಹನುಮಂ ಕೆರಾಸನ ಅಡಿಯೇನ್ ಮಿನಿ ಮತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಮೈಗನ್ ರಾತ ಭಗವತ್ ಭಗವಾನು ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಕಿಲ್ಲಿ ಭಗವಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನ್ ಸತ ಅಸ್ಕಿ ವಸ್ತನ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಮನ್ ಸತ ಅಸ್ಕಿಯ ಮೀ ಮುದರ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಕಿತನ ಮೊರಾತ್ಮಾಮಿನಿ ಮೀಮೆಲ್ಲರಿಯ ಮೀಮೆಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕಿತನು ಭಗವಾನು ತೆಗ ಸೊತ್ತು ಮೆನತ್ತೆ ಚೊಕ್ಕಡ್ ಮುನ್ನುಂ ಥೂರಿಯಾಸ್ಮಿನದಿ ತೆಲ ಅಡಿಯೇನ್ ಮೆನತ್ತ ತೆಲ ಭಾವಮಾವಯಿ ತೆಲ ಭಾವಮಾವತ್ತೆ ಒಳೈ ಮಮಕಾರಂ ಸುಟ್ಟೈ ಮೀ ಆತ್ಮ ಮೀ ಸ್ವತಂತ್ರನ್ ಮೆನತ್ತ ಹೌಟನ್ ಸುಟ್ಟೈ ಭಗವಾನು ಸವಿನ್ ಅಸ್ಕಿತಂಗ ಅವಿನ್ ತೆನ ಸವಿನ್ ಸೊತ್ತುಗಂತ ಥೂರಿಯತನ ತೆನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮಿ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಮೆನ ಸೊತ್ತು ಮಿನಿ ಅಲ್ತು ಸ್ವಂ ಕೊಂತ್ ಹುಡ್ರಸ್ಗೆ ತೆನ ಸ್ವಾಮಿ ತೆನ ಸವಿನ್ ಸೊತ್ತು அவங்க பூரா தன சொத்துகன் தோழியத்தன அமித்தெங்க அடிமை மெனத்தே முன்னும் தூளியாஸ் ಮಿನದಿ ಮಮಕಾರಂ ಸೊಟ್ಟಯಿ ತಲ ನಿರ್ಮಾಮ ಮಿನಿ ಮನತ್ತಗಾವೀನು ತಿಕ್ಕೆದೂರ ಅತ್ತಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊತ್ತುನ್ ಪೂರ ಮೊರ ಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮೊರ ಘೇರ್ದಾರ್ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿ ಹೌಟರಿಯ ಉಂಟೇನ ಮೀ ಮೊರ ಸೊತ್ತು ಮಿನಿ ಹೌಟುಲರಿಯ ಮಿಲಿ ತಪ್ಪು ಮೀ ಭಗವಾನು ಸೊತ್ತು ಮಿನಿ ಹೌಟುಲತ್ತೆ ಬಲೂಸಿ ತಲ ಮಮಕಾರಂ ಸೊಟ್ಟಯಿ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ मनते लेगुताय संगरिया तिसा निर्मम मिनि होयस मनदी तेवल अवीनु अहंकारम मिली सुट्टई अहंकारम मन काय मन तेवल अवी पुदुगन मलतवैनु अहंकारम गिरु मिनि मिलरिया तो अहंकारम मिनि मनास मनदी कोणे वस्तु अमी मी मिनि हौडरास के तेला अहंकारम निज्जम गन निज्जम मनवीनु मी मिनि संगुलरियाविन आत्मा मी होयति दुसरंगपति वातेरतवल्दी दुसरतनो मोरपति वातेरतवल्दी मोर आंगु गुस मी मिनि हौडलरी
So tala dehatma abhimanam minimanan. Dehamusi atma. Mini how to latte savina ahankaram. Aham kon, me kon minipsadi, me kumaran, Mulin bidka, Saurashtra bidka. Tala madri, anguk chere kai kai seyi, tikuya me, mini how to latte si ahankaram. Me atma manate kubba kalaraski, me atma భగవాను సొత్తు మనతే కొబ్బ అవిను అనుభవపూర్వంగన్ ప్రజ్ఞాపూర్వంగన్ హోరస్కి తెవల అవిను నిరహంకారం హోర్య నిర్మమన్ హోర్య తెవల అహంకార మమకారం దియ చెడర్య తిస కొంగ జారస్కి తెన సహ శాంతిం అధిగచ్చతి తెన అవిను భగవత్ కైంకర్యం కిల్లేతు తెమాము సంతోష్కను శాంతిగన్ రహాయి तेगा पुलनगल पर आड़क्कम गन रहाई मुन्नो अड़ंगी रहाई बुद्धि अड़ंगी रहाई तेगा भी मोक्षम अब्बाई मिनीनो एला श्लोकमुम संगिरासी कायदि पुसिनी से कि मोंटाल मेनुसो विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति కొన్ని మనసుnya मी वेलु बाबू संगोमा ओम विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांस्त्वति निःस्पृह स्पृहः निर्ममो निरङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। चोकर सिंह यस भाई प्रेमा भाई तुम्हें मनసుnya Thank you. हाँ विहाय कामान्य सर्वान् भुवां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। चोकर में नस भाई जरा कौन सी संग सुनिए सरवणन संगो विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। चोकर सिंह यस सरवणन विमला मौसी तुम्हें संग सुनिए जरा कौन सी संग सुनिए हाँ विमला मौसी संगो ఐగారని మోసి अस्तु बाबु ओके जरा कौन सी संग सुनिए கேமி 72வது ஸ்லோகம் செய்யுங்க இல்ல கடைசி ஸ்லோகமோ இல்ல அத்தியாயமோ ஏஷா பிராமி ஸ்திதி பார்த்த நைனாம் பிராபிய விமுக்கியதி தித்வாஸ்யாம் அந்தகாலேவி பிரம்ம நிர்வாணம் உச்சதி లమామ విను బ్రహ్మ మనత పదం దీవాల వరసి తల బ్రహ్మ పదము గవీను ది అర్థ సంగరాసి బ్రహ్మం మిని మనాస్మ ముట్ట వస్తు మిని వస్తు ఆత్మా మిని ఉంట వస్తు సంగరాసి పరబ్రహ్మం మిని మనరే భగవాన్ మిని ఉంట వస్తు సంగరాసి ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్త ఇలా మాదిరి तीन विधंगा संज्ञेय निर्ममो निरहंकार निपुर संज्ञेय यानिसा सर्वभूतेषु मिन संज्ञेय तिकूय अवीनु कायमिनी अर्थुमन तेल्ले अवीनु ब्राह्मी स्थिति ब्रह्ममुस निलयगन सत्त तेल्ल स्थिति में निलय ल बुद्धि योगमुम केरी मुन्नु कोंग संचलम निनात होयस्की बुद्धि कोंग संचलम निनात होयस्की तनुसेत्त स्थिति तनुसेत्त निलय अवीनु ब्राह्मी स्थिति मिनिमन असंगम निमन संगम निनात
பொன்னிதமாம் அவீனு தொடர்பு நீனாத்த மீ கெரரியா அஸ்கிகாம் மீ கெரரியா மீ பலஹேத்து மினி ஹவுட்டுனாத்த நிர்மமம் நிரஹங்காரம் சிங்காடி சேர்த்த தெல்ல புத்தியோகமும் குப்பிமும் சேர்த்த தெல்ல ஸ்திதி தெல்ல நிலையும் கோன்சேகி தெனு பிராம்ஹி ஸ்திதியும் சேர்த்த தெனு அவீனு பகவானு திருவடியும் சேர்த்த மினினு மெனுவாயி தெனவின் ஆத்ம சாட்சா்காரம் அபியாத்தனு மினி மெனுவாயி மினினு பகவான் சங்கிராசி ஏனாம் பிராபிய விமுக்கியதி தெனு அவீனு ஃபிரி மோகமும் மோகம் மெனஸ்மன மயக்கம் நிறுத்து ಚೊಕ್ಕಡಿಯ ನಜ್ಜೆಯ ಇಲಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಲನಾತ ಕೊಳಪ್ಪಂ ಹೊತ್ತೆ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಸವೀನು ಮಯಕ್ಕಂ ಮೋಹಂ ನಿಮ್ನರಿಯ ತೆನು ಅವೀನು ತಮಾಮ್ ಅವೀನ್ ಮೋಹಮಂ ಜನಾತ ತನು ಕೊಬ್ಬಿಮು ವಿಡುದಲೈ ಗಂಡಾನ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರನು ಗಂಡಾನ್ ಮಿನಿನ್ ಸಂಗೀತೀನು ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೋಂದಿ ಉಂಡನು ಅಂತಕಾಲೇಭಿ ಜೀವತ್ತಕ್ಕೆ ಈದನು ಜೀವರಾಸಿ வேதநூல் பிராயம் 100 மணிசதாம் புகுவரேலும் கிரொண்ட பாசுரம் அவை வேதம் சங்கேயவின் அஸ்கிதனு சதமானம் பவதி சதாயுஹு 100 வருஷம் அஸ்கினு ஜீவந்தகோ மினினு வேதம் ஆசீர்வாத் கரரசி தெலமாய் வேதம் சங்கே 100 பிராயம் 100 வசு சதமானம் சதாயுஹு ரியாஸ்மினத் காய்மில்லி ரஹத்த கண்டா பூரா சொட்டிகின் कडेसी घंटा बुद्धियोगम केरत काय मिली सर्कसो तल बुद्धि स्थितिम ब्राह्मी स्थितिम अंतकालेबि मरणकालमुम दी स्थितित्व अस्याम यल स्थिति विहास्मनदी तेंग ब्रह्म निर्वाणम रचति ब्रह्म निर्वाणम निमनरिय भगवान संगाड़ी जी चरत श्री वैकुंठमु जाते ಪರಮಪದಂ ನಿಮನರಿಯ ಥಾಮುಜಿ ಚರತ್ತೆ ತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ತೆಲ್ಲ ತೆಂಗ ಅಬ್ಬಯಿ ತೆಂಗ ಅವೀನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಂ ಅಬ್ಬಯಿ ತೆಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಅಬ್ಬಯಿ ಮೀನೀನು ಸಂಗೀನು ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಮುಸಡ ರಾಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕಾಲೇ ಭೀ ಮಿನಿಕಾಗ ಎಲ್ಲಟ್ ಸಂಗೇಯ ಮಿನಿಮೇದಿ ಮುದುಲಾವಿ ಸಂಗತವಳೆಯಿನು ಸ್ವಲ್ಪಂ ಅಭ್ಯಸ್ಯ ಕೆರತ್ಕಾಯ್ಮೆಲಿ ಫಿಜ್ಜಾಯಿ ಮಹತೋ ಭಯಾತಮ್ರಿ ಸುಟ್ಟಿ ಜವಾಯಿ ಮಿನಿ ಸಂಗೇಯ ರಹತ್ತೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪಂಗನ್ ತಲ ಮುಯರ್ಚಿ ಕೆರತ್ಕಾಯ್ಮೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಲಮುಂ ಮುಸಣ್ಣಾ ಜೆತ್ಕಾಯ್ಮೆಲಿ ತಲ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನ್ ಮನತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜಲಮುಂ ಅಮಿಜಿನ್ ತಲಡ್ಜಿ ಚರ್ನಾ ಜೆತ್ಕಾಯ್ಮೆಲಿ ಈಗ ತೊಡರ್ಚಿಗನ್ ಲೆಗುತ್ತಾ ಜಲಂ ಅವಯಿ ತಮಾಮ್ ತಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಿರುವಾಯಿ ತಲ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜವಾಯಿ ತಿಸೋ ಕೆಲ್ಲೆ ಜ್ಯಾಸ್ ಮನದಿ ಅಂತಕಾಲಮುಂ ಮಿಲಿ ಎಲ ಸ್ಥಿತಿಂ ಜಿ ರವಾಯಿ ತಲ ನಿಲೆಯವಯಿ ತೆವಳೈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಅಬ್ಬಯಿ ಮೆನತ್ತಿ ಅವಿನ್ ಫಿವ್ರಿ ಸಂಗತ ಉಚಿ ಎಲ ಹರ್ಮಮು ತೆಲ ಹರ್ಮಂ ಕೆರೆಸೋನು ಮುಸಡತ್ತೆವಳ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಮುಸಡತ್ತೆವಳ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಿ ಮುಸಡರಾಸ್ ಅಂತಕಾಲೇಭಿ ಸ್ಥಿತಿತ್ವ ಅಸ್ಯಾಂ ಜಾಬಾ ಮೊಗಾವಿನ್ ಜುಕ್ಕೋಸು ಹಯ್ಯಿರಿಯ ಮೊನಾಪದೋಸು ಹಯ್ಯ ಅಂಬದೋಸು ಹಯ್ಯ ಎಂಬದೋಸು ಹಯ್ಯ ಅತ್ತಂಗುಡ್ ಮೀ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಕೆರ ಅಯ್ಯ ಮೊರಾಲ್ ಕೆರತ್ತ ಮುಸುನ ಈಕೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯ కొన్ని ಕೆರತ ಮುಸೇನಿ ಅತ್ತಂಗುಡಿಯ ಕೆರಂಜಾರೆ ಗೋಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಂಗರಿ ಐಗುಲೆಂಗ ಸ್ಲೋಗುನ್ ಸಂಗೆಂಗ ಅಮ್ಮಿಲಿಚಿರೀನೋ ತೆಲ ಮಾದ್ರಿ ಹೌಟುನಾತಗು ಕೊಬ್ಬ ಹರ್ಮಂ ಕೆರತ್ ಕಾಯ್ ಸರ್ಕಸ್ ದಸ್ಸು ಹನುಮಂ ಕೆರೆ ಕಾಯ್ ಸರ್ಕಸ್ 30ಗಿ 50ಗಿ 80ಗಿ 100 ವಸುಗಿ ಕೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಮಂ ಕೆರತ್ ಕಾಯ್ ಮಿಲಿ ಅಂತಕಾಲೇಭಿ ಮರಣಕಾಲಮುಂ ಹೊಯತ್ ಕಾಯ್ ಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಮುನ್ ಮುನ್ನುನ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಹುಲ್ಲತ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಮೆನದಿ ತಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಂ ರಿಹಾಸ್ ಮೆನದಿ ತೆಂಗ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ನಿರ್ವಾಣಂ ಮನಿ ಎಲ್ಲಟ್ ಕಾಯ್ ಸಂಗರಿಯ ನಿಮನದಿ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಮನಿನ್ ಪೂರ ಸಂಗೇಯ ಯಮಾಂ ರಜಸ್ ಕೆನ್ ತಮಸ್ ಮನರಿಯ ದಿ ಗುಣ್ಣು ನವಿ ತೆಲ ಹೀನ್ ಹೊಯ ಗುಣ್ಣನು ಸತ್ವ ಗುಣ್ಣು ಅವೀನು ತೆಲ ಅವೀನು
శుద్ధం హేగును సుత్త సద్వం అని మనను తెలమాది సుఖం దుఃఖం అని మనత్తమామవి దుఃఖం రువ్వమిలి నినాత సుఖముంటే శత స్థితి తెల్లవిను నిర్వాణ స్థితి నిర్వాణం నిమనర్యవిను కొన్ని దుఃఖం నినాత ರಜಸ್ಕಿನ್ ತಮಸ್ಮನತ್ತ ಗುಣ್ಣು ನೀನಾತ ಸುತ್ತ ಸತ್ವಂಗನು ನಿತ್ಯ ಸುಗಂ ಸಂಗಾಡಿರ ಹರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಉಂಟ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ನಿರ್ವಾಣಂ ನಿಮ್ನರಿಯ ತೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ಥಿತಿ ದುಸರ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಮೆನ್ಕ್ಯಾನ್ ತೆಲೇವತ್ತ ಉಭಯ ಕೆರರಾಸಿ ಬೌದ್ಧರನುಪರ ಉಭಯ ಕೆರರಾಸಿ ಹೊಯತ್ತೆನು ಕಾಯಿ ಸಂಗರ್ಯಮನದಿ ತೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ಥಿತಿ ಮನತ್ತೇವೀನು కొన్ని నిహనాత హోతేయా మిని సంజ్ఞాసి హోయత్ భగవాన్ ఎల్లట్ సంగర్య వీను తెల్ల నిర్వాణం నహ భగవాన్ సంగర్య బ్రహ్మ నిర్వాణ బ్రహ్మము అస్కితేట్ సత్య మొర ఆత్మ మిలి బ్రహ్మమోసి మొర ఆత్మ భిತ್ತ సత్య మిలి బ్రహ్మమోసి మొర ఆత్మ భగవాన్ కుబ్బిము నిత్య కైంకర్యం ಕೆರತ್ತಕ್ ಹೊಯ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಂ ಗಣವಿನ ಅಡಿಮೈಗನ್ ಸತ್ಯ ಮೆನತ್ತೆ ಕಲಲಿಯೇ తెల్ల నిర్వాణ నిలైజార్య తెల్ల బ్రహ్మ నిర్వాణం తెల్ల బ్రహ్మ నిర్వాణం అవి తెగ అబ్బాయి మినిను ఇలా శ్లోకమం సంజ్ఞాస్ ఇలా ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ కోన్ ఇలా బ్రాహ్మి స్థితిం సేగి నా ఏనాం ప్రాప్య విముక్యతి తెగ మోహం అబ్బున తెగ ఫిరి అగ్నిపడత్తమనతని తన విడుదలై సింగాడిరాయి ಅಂತಕಾಲೇಭಿ ಸ್ಥಿತ್ವ ಅಸ್ಯಾಂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಮು ಕಡೇಸಿ ಗಂಟಾಗ್ಧಿ ಕೊಂದೋಣ ಹಾರಸ್ಗೆ ತೆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಪೃಚ್ಛತಿ ತೆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಅಬ್ಬಯಿ ಮಿನಿನ್ ಸಂಗೀನು ಇಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಂ ಪೂರ್ತಿ ಕೆರ ರಾಸಿ ಕಾಯ್ದು ಪುಸಿನಿಸೆಯ ಅನುವಾದ ಕೆರ ರಾಸಿ ಅವರ ತಾಮು ಅಯ್ಯಾನು ಪಾರ್ಥ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಹೋರಿಯ ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಬಲ್ಲತ್ತೆಗ ಮೋಹಂ ನೀ ಅಂತ್ಯಕಾಲಮು ದಿ ಯಮಾಂ ಸ್ಥಿತಂ ಹೊಯಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಅಬ್ಬಳ್ಳೈತನ ಮಿನೀನು ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲಟ್ ಸಂಜ್ಞಾಸಿ ಮಿನಿ ಅನುವಾದ ಕೆರ್ರಸ್ మీ ఉంటాలిల్ల శ్లోకం సంగుసు కొన్ని ఎన్నాత కడేసి అలము కోన నిర్వాణం బ్రహ్మ నిర్వాణ అవయే ಅತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮಂಗ ತೇದಯ ತಗುದಿ ಅಬ್ಬಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ತೊಡರ್ ಹೋಯ್ ಮೇಲೆ ಸಂಗುತ್ತಾರ ಆಸಿ ಕಿಸಾನ್ ರಾತಾವಳು ಕಡೇಸಿ ಕಲಮು ಕೊರವು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಅವಯೇ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲಟ್ ಸಂಗತ ಅವರಿಯ ವೀನು மனரே கரெக்டோஸ் இதுல உன்ட்ட பழமொழி மிலி சேர்த்த சாகர நேரத்துல சங்கரா அண்ணா என்ன நடக்கும் மினி புசன் ராத்துல ಹಾರಂಗು ಅವೀನು ಅಸ್ಕಿ ಕೆರರಿಯ ತಪ್ಪನ್ ಪೂರಾ ಕೆತ್ತೀನು ಜಾರಿಯ ಹಿಂಡ ಶಂಕರ ಮಿನದಿ ತೆವಲಿಕಾಯಿ ತಲೆ ಚೊಕ್ಕಟ್ ಪುಳ್ಳುಡಯ್ಯ ಮಿನತೇ ತೆಲ್ಲ ಪழಮொழி ತೇ ದೇಯಧಾನು ತುಮಿ ಮನರಿಯಸೋನು ಪುಸರಿಯಸೋನು ರಹಾರೆಂಗು ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಮು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸಂ ಪೂರಾ ಕಿರ್ನಾತ ಸೆತ್ತೆಗ ಕೋನ ಅಂತಕಾಲಮಂ ತೆಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಬ್ಬಿ ಮಿನೀನು ಪುಸರಿಯತೀನಿ ತೆಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಸಿನಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲಟ್ ಕಾಯ್ ಸಂಗತ ಅವರಿಯ ಮಿನದಿ ಮಗ ಅಂತ್ಯಕಾಲಂ ಹೊಯ್ಯ ಅತ್ತಂಗೊಂಡ್ ಮೀ ಕೋಣ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಂ ಕೆರತ್ತೆ ಮೊಜ್ಕು ಹೊಸು ಹೊಯ್ಯ ಮೊರ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಅವೀನು ಜಿಕ್ಕು ಕೆಷ್ಟಂ ಪಡರಸಿ ಜಿಕ್ಕು ಆಂಗುಂ ರೋಗ್ ಪೂರ ಔಟ್ರಸಿ ಮಿನಿನು ತಿಸ ಹೌಟನಾತಗೋ ಅಂಧಕಾಲಮಂ ದಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲತಲ್ಲ ಕಡೇಸಿ ಗಂಟಾ ಹೊಯತ್ಕಾಯಿ ಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸಂ ಕೇರಿ ಇಲ್ಲ ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಂ ಆವತ್ತಗವಿನ್ ಮುಯರ್ಚಿ ಕೇರಿ ತಿಸ ಮುಯರ್ಚಿ ಕೆರಸ್ಮನದಿ ತಗ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಅಬ್ಬೈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ తెల అంత్యకాలం ఉడనే అబ్బుడై మని మనరియనా భగవాను తక తెల వాడుం ఫివ్రిసొడై కాయ సంగత అవరియమన ನನ್ನ ಓಸುಮು ಸೆಲ್ಲಕ್ಕೆರನಾಮ ಸಂಗರಿಯನ ನನ್ನ ಓಸುಮ್ರಿ ಕೆಲ್ಲೇ ತ್ರಿಯದಿ ಸವಿನು ಕಡೇಸಿ ಗೆಂಡಾಗವಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರತ್ತ ಮುಸಯಿ ಮೆನತ್ತ ನಿಶ್ಚಯ ಮುಸಿ ನನ್ನ ಓಸುಮ್ ಕೆರತ್ತ ಮುಸೇನಿ ಅವಂಗ ಭಗವದ್ಗೀತ ಸಿಕ್ಕತ್ತದಸಿ ವಾಯ್ಪು ಹೊತ್ತಕ್ 40-50 ವರ್ಷ ಹುಯ್ಯ ನೀ 80 ವರ್ಷ ಹುಯ್ಯ 90 ವರ್ಷ ಹುಯ್ಯ तेल्ले घंटागु सिक्की आम्ही आता अभ्यासम केलं तिस तेल्ले घंटा होयत काय मिली अंधकालम होयारस मनत्ते घंटा मिली तेवलत अभ्यासम केरी तेल स्थितिम तो जातसा तिस तरहाल जात मुसत्ते वेळु
तेग लगता जलम तेलग तोडर्बुगन अवीनु तेलेवाटम जीनु तो ब्रह्म निर्वाणम जिचेरई मेनिन संगरिय तेल मादरी संगरिय विளக்கம் करेक्ट दन से अभी करेक्ट कन्सेप्ट है हमारे वड़कों करेक्ट कन्सेप्ट थैंक यू जरा कोंगा दी काजी कुसनी से या न्यूटाल मेनुसु येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राभ्य विमुख्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेभिः ब्रह्म निर्वाणमृच्छति कोनी मनसन क्या सुजाता भाई तुम सांगू एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। चोकर संज्ञा भाई प्रेम भाई तुम्हें संग संज्ञा Thank you. हाँ येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा च अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति चोकर संज्ञा जरा कोनी मनसन या मिशन हाँ संग सरवण एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थनैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रुच्यति चोकर संज्ञा सरवण जरा कोनी संग संज्ञा विमला मौसी तुम्हें संग संज्ञा एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं पृच्छति। चोकर संज्ञा मौसी जरा कोनी मनसन या एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं पृच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चोकर संज्ञा भी जरा कोनी संग संज्ञा ये संगाड़ी इल्ल श्लोकम संगाड़ी दिवाध्यायं मुसरिय अध्यायं मुसत्तेवल इल्ल संगनो ओम तत् सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः इति यह संगाड़ी श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतामु उपनिषत्सु अल भगवद्गीता वीनु उपनिषत् मेली हमें उपनिषत् में काय ब्रह्म विद्या में काय योग शास्त्र में काय में तेवीनु हमें हर्मों सियासी इला वीनु उपनिषत् कंसते आत्म तत्वं पूरा संगले और हालती इला उपनिषत् उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्म विद्या में मनास्मनदी आत्मतत्वं संगर्य अंटेना तेलाविन कौन अभ्यासम करना मैंने तेमली संगरिया तेहलती इलाविन चेतु मिली हो रिया विद्या मिली हो रिया इलाविन ब्रह्मापत्ति ब्रह्मंपत्ति संगरिया विद्या ही मिनी मैंने रियालती इलाका ब्रह्म विद्या ही मिनी नावो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे तेला अभ्यासम करते वाले तेला कौन योगम गन करना मैंने तेगावीनु रूल्स एंड रेगुलेशन शास्त्रम गन संगरियालती इलावी योग शास्त्र श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णन किन अर्जुनन दीदनु संवादम केरय में दीदनु अत्तेगिल्लेया तेमामु सांख्य योगो नाम
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಂ ಮನತ್ತ ನಾವು ಸಿಂಗಾಡಿಸತ್ತ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯ ದಿವ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಎಲ್ಲ మీరు ఇను సంగతి అల్లాడు ఇలా మాదిరి ఒక్కొక్క అధ్యాయం ముసత్తెవలు ఇల్లే వాసగం అని రాయి కడేసి ఉంటే కాయ్ యోగం మనత నావు కర్మయోగో నామ మనత మాదిరి సాంఖ్యయోగో నామ ద్వితీయోధ్యాయ దివాధ్యాయము ఇది ఎసంగాడి పూర్తి వయసి మీరు సంగర్య కింద మీ భగవద్గీత దివాధ్యాయం ఆమె పూర్తికి రాసి లెగుతవారి ఆమె దుసరా కాಯ್ದು ఉంటే తమిళ్ అవసరం ఉంది తమిళ్ గీత ఉంది ఉంటే ఖల్లీను తెగ అర్థ సేయంగా తెలసి ముసత్తరు తెవలా త్యూనాధ్యాయం భగవద్గీతం త్యూనాధ్యాయం అన్నం కిరంగ ఎసంగాడి ఆమె పూర్తి కిరంగ శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు కృష్ణ 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 గోవింద గోవింద గోవింద